Permis définitif. Marif c'est provisoire en fait. Manager kugura umuduga mu bwoko bwa Musanze. Yo kugura Rafa 4 marque X Lamborghini aka V8. Yaravutse muri 2000 quelqu'un. Ismail Gasol yavuze muri 2000 yuko bino birori biratunga John Boko. Ismail Gasol biravuga ko bino birori byo kwimbaza imyaka amaze kuza byatunga John Boko samukundana mbega nibyo. Yego. Watanze uburyo byose. Oya uburyo bwakozwe na management ya. Amisi usanzwe uri manager wa Ismail Gasol biravuga yuko bino birori byadukoranije no munsi ari ingaruka y'amafaranga umukobwa Fulana Gasol yatanze. Ariko macano ariko bari kufite gusuka. Garanze twakubora yuko notegura ibi byose bikabaga mani. Wera makuru twarose kandi amafaranga yuko nawe wowe ari cyo bizi ko gitubwiye. Oya. Ko bagwita urusaku. Urusaku rero cyo twakubona arukuri kuko rwa urusaku ngo barashaka kubesha. Biravuga ariko ndakubatse. Ujya kwereka imukunda kugendera ku rusaku. Ubona gato y'ibihumbi amajana ngayo turanira kumwe n'impuzu z'amajana ngayo. Urukuru niko nkuru ariko kenshi muba mutohoza para kuvuga ibyo mutatohoza. Mutubwira ukuri cyo tuma twatohoza ngamutubwira. Ukuri nuku. Ihuriro TV yamufetiye Ismail Gasol. Ya. Bakunze kumusiva murajiva yuko Ihuriro TV ari yafese nta mukobwa naso kwabesha ngo ajye amafaranga atazi umukobwa ahubwo n'amafaranga nkuko bivuze n'urongo Ihuriro TV n'amafaranga yavuye muri Ihuriro TV hanyuma akora no rubanza Ismail Gasol. Yaga. Turana muri minsi muri kumuna kina Sangamani. Mbega Ismail Gasol ni kina comedy kina mafilm. No, ni Sangamani ni comedy muzindi bro. Ariko ni film. Mburiza ni serie iri mu bwo bwa comedy. Ayo na serie ziri mu bwo bwa serious. Iyo twafashe serie mu bwo bwa comedy ko abantu batuzi muri comedy. Niko bimeze. Gasoro no musteriki zitatu zose ku munani novuga yuko yavuze ko yavutse muri 2000 quelque. Uno munsi na surprise iya yetu nkuko tuzi ko anniversaire menshi. Twaba twitegura ama surprise menshi. Twitega surprise menshi gute? Ko wanze kuvuga yuko umukobwa kanaka turindire ko twumva ko ari we yiwa yakufeteye no mutaka tuvuga ko afeteye ni uriro. Twitize surprise ya. Uko surprise ari bayivuga. Uko surprise ari surprise. Ibyo muri verbe surprendre. Mucyongereza verbe surprise. Mu gishinwa sample. Ismail Gasol bino bintu bakikuzana hano surprise bakuza kwa amazi baragira ibintu byinshi mbega warumvise ko bino barategwa cyangwa cyangeze gute wabigori twirwanye na manager wanje nacegeza bwiya niba twagiye muri byinshi cyane biragira isite byinshi narakibegeza bwiya nabonye gusamoza maje kumva kamwe niba ufika hapa bro surprise ndakubitwa amazi ufu gato Gasore jamenere ko abakomedie baje kudutwenza sivyo birashika umukomedie nakagira nimba akagira feelings akarira by'ukuri nkuko wabikoze brasa ubundi jewe numba nemunda kugiza abantu ise emotion ziri hafi ama feelings ari hafi iyo ishityo n'ikintu kiri surprise kingoye ndakora amosozi niyo shavuye ndarira jewe nibwo bimeze ibintu bibiri byakuryoheye cyane rwose no munsi kuri no surprise bakugirira le 3 zo kumunani bibiri byo byakuryoheye no muzagiye Gasore nibi shamba nuko niye manager wanje yanoye mu gitondo aja kungurira aja kungurira permis de conduire narose permis de conduire twari ndege ni surprise wangiye baba yanyoheye sana mbega mfata no buryo umuduga ko watindukiye kuronka pemera mu gipolisi no sanze bise umuduga aho bagiye guhindura umuduga wari ufite ubwoko bwawe bisanzwe ubiriza sanze mama sanze afite imodoka no sanze bise rero yaronse rero cyo bita permis définitif Marif c'est provisoire en fait manager kugura umuduga mu bwoko bwa Musanze yo kugura Rafa 4 marque X Lamborghini aka V8 nakoze yes amese duhaye kuri no munsi twari twandusana kandi bateguye bimeze neza ndagushimiye cyane kuko tubona abantu barakora cyane mu minsi hano mu Burundi mu mekanisme hano zano bakiri bato dukunda gushimiye cyane murakoze cyane thank you very much merci beaucoup siese dada asante sana uchikumia barakula ikrete murakoze cyane